nka se urambaza inka ye waroroye aroroye abona gusa n'imfura naho risitani yigendera nagusatura umutwe wamabyiwe Jesus ubwire my brother ngiye kubwira ibintu bitatu abakobwa badakunda niba ukunda uwo mukobwa ntuzabimukorere abakobwa ntabwo bakunda umuhungu ubiheshwa amafaranga Ladies and gentlemen, the show is about to start. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Gwik Tolk Show, uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mu gihugu izwaho nanjye Jalomi. Amakuru yacu reka tuhere mu mujyi wa Kigali mu isoko rya Kimironko inkoko zigaragara inkoko zidakwiriye guhomba kandi zishoboye kwishakira abakiriya. God have mercy upon us. Ko nubwo izo nkoko zishakishiriza abakiriya ariko zitishaho igiciro nk'icyo bashaka kuzishiraho kuko zihombesheje zo ubwazo. Aho umusesenguzi akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Musanze FC akaba ari umugabo ukora mu zitunganya imyenda Ino Collection akaba bamwita Kanamugire Kevin aka Uncle K. Yavuze ati wa musore uri mushaka kundana n'umukobwa neza gendera kuri zino ngingo eshatu zikurikira. Ko abakobwa badakunda abahungu bateye batya. Uncle K, umuhungu ushaka gukundana n'umukobwa nihe inama wamugira muri kino gihe tugezemo? ubwire my brother ngiye kubwira ibintu bitatu abakobwa badakunda niba ukunda uwo mukobwa ntuzabimukorere abakobwa ntabwo bakunda umuhungu ubiheshwa amafaranga. Who is this madman? Umwiheshwa amafaranga barabyanga babona uri kwigira nkaho wamusuzuguye. Ikindi kintu abakobwa badakunda ntabwo bakunda umuhungu ubiheshwa impano za buri kanya nkoherereje ibi oya ubiheshwa impano bakunda abahungu b'abarakare. Ikindi kintu rero gikomeye abakobwa badakunda ntabwo bakunda umuhungu ushaka gukora ubukwe. Jesus niba ushaka ko uwo mukobwa mugumana ibijyanye n'ubukwe byikuremo wowe jya uguma umubwira imishinga y'ubugoryi ahungu kobwa bakunda umuhungu utagira icyerekezo. are a mumu man. Ubasha gukundana n'abakobwa neza mwitonde. Reka twerekeze kuri field aho twatumye umunyamakuru wacu kuganiriza umwe mu bagabo batuye mu ntara y'Uburasirazuba ikibazo cyabayeyo. Halo please uratwumva? Muraho neza bwana Joromi. Ikigabo kiri ahangaha carakaye sinzi ikibazo gifite ntako gishaka kuvuga kabisa. This man. Ntabwo gishaka kuvuga kabisa. God have mercy upon us. That is all you. Ndabarahira. Namaki wa mukonyi newe. Unyumvira icyata. Urambaza iki wa masewe. Ile smoky bo. Yesu Kristo wanje. Wa musore n'umujenesi. Yegita ukuntu n'ikigurya. Wasanga ibyo bintu uri kubifira biri kumvikana. Ndakatinze. Jesus. I'm very stupid, I'm very foolish. You be mumu. Kugira ubwenge. Tubwire icabaye ko nkazanyuma mukonyi ni nico canzanye hano. Madman. Aroroyera. Nabona gusa n'imfura naho risitani yigendera. Nagusatura umutwe wamabyiwe. Ile smoky bo. Akiri acyajyaga. Ucyane ikinyamakuru kuko umuntu hari ibibazo bingahe. Ngiye ikibazo cy'umunyamakuru, ngiye ikibazo cya director, naho nteze ibibazo uri kumbaza iki? Sinakubwiye ko amafoto yazafatorwa muri smart house. Ukambikwa na Ino Collection. Sawa rakuze. Ifate n'ibi ngibi. Jesus. Uzanyicurira. Murakoze reka dukomeze muri studio ya gatatu aho tugiye kureba ikiganiro cy'umukonyi n'umunyamuringa.